Ramadan amuin mamu asakaw haway rong paimbulan Ramadan. Sawab lang sila sallallahu alaihi wasallam la takaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmayni. Ayaw kamu muna magpuasa halaw man simbulan Ramadan misampayan hangka adlaw at tawakan dua adlaw. At niya before sin Ramadan magpuasa na siya. Sawab nangandul siya hitungan sin mga sila amoy mga mag-iitong sin Ramadan amoy magkikita ima mag-iitong simbulan na imbanda ka to sina sallallahu alaihi wasallam hindi kita niyo papagpuasahon misampayan hangka adlaw pa dua adlaw haway doon laway hapag kita sin sahali simbulan Ramadan illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. But malingkan so pa maon hambok usog. Nagkada siya ubos, nagbayad siya abulan si Sha'ban hakay na pusan sin adlaw simbulan Sha'ban. At tawakan ang mga pagpuasahon niya besin adlaw Hamis kimuddan hakay na pusan simbulan Sha'ban inya tuwala sa inya tuwayon sa niya. Ang sila sallallahu alaihi wasallam falyasumhu bang bihad tuwing kahalan na magpuasa siya sa gawa hindi man jari amoy magniyat siya mamuasa siya sin bulan Ramadan hawi doon pagkita sin sahali sin bulan Ramadan lain ini mga umatal Islam mukhalafa siya hapamandu sila sallallahu alaihi wasallam sawab in banda kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in suway kita niyo magkita sin sali simbulan Ramadan law sila sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi waftidu li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30 law sila sallallahu alaihi wasallam pagpuasa kamo bang kakitaan niyo in bulan sin Ramadan amo in pagkita simbulan sin sali simbulan Ramadan ikakawaan tagsiyam simbulan Sha'ban iwang pagbuka kamo bang sopama kakitaan nyo na in sali simbulan Shawwal bang sopama wala kita in sali simbulan Ramadan na in long sila sallallahu alaihi wasallam fakmilu iddata Sha'ban 30 pajukupan niyo in pagkita at tawakan pajukupan niyo in bilangan sin adlaw simbulan Sha'ban katluan adlaw amoy to in pamandu kato sina sallallahu alaihi wasallam mga ummatal Islam labang sa upama konsum sabab in konsum ini magkita na sin sali simbulan Ramadan konsum hikakauhaan tagsiyam sin bulan Sha'ban 1445 sin dahon sin Hijri at tawakan March 10 konsum 2024 adlaw ahad maun impag kita sin sahali simbulan Ramadan bang kakitan sa upama konsum insyaallah in sahali simbulan Ramadan na in kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala mamuasa sin adlaw Isnin March 11 bang sa upama di kakitan konsum in sahalisin bulan Ramadan na insyaallah in kita niyo magpajukup sin adlaw sin bulan Sha'ban katluan adlaw salta in kita niyo tumagna magpuasa sin adlaw Salasa insyaallah amoy to imbanda kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in suway kita niyo magpuasa laway hapag kita sin bulan sin Ramadan nabang di kakitaan magpajukup sin bilangan sin Sha'ban katluan adlaw sawab in pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pa sallallahu alaihi wasallam inyan wajib law silang Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima na hisiyo-siyo in nagtaat patuhan Rabbul Alamin
iwan hisiyusiyo in nagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtaat siya nagpuasa sa bulan Ramadan. Kinahangad siya insuway kitan nyo magkita sin sa halis sin bulan Ramadan, in siya nagtaat patuhan Rabbul Alamin, iwan para sallallahu alaihi wasallam, in tumbas silang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah silang Allah ta'ala, in manu siya bihadto kahantang, amo in nagtaat siya pa Allah, iwan nagtaat siya para sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima. Na sabon na tuod lang silang Allah subhanahu wa ta'ala, na nagparuntungan na siya sin paruntungan sa lagu-lagu, amuin hilihil kanya silang Allah subhanahu wa ta'ala hadlo akhirat. Hangkan ummat al-Islam, in wajib kato niyo in magad ha mga ulama singkitan niyo, iban mabugbog habitikan sila sallallahu alaihi wasallam, hatak dil amo in pagkita sin sahali simbulan Ramadan. Sabab in pagkita sin sahali simbulan Ramadan, inyan wajib. Na pagkain siya wajib, na suway na to hinangon. Sabab inyaon laway hapanugot sin Allah subhanahu wa ta'ala mong panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dalam bihad to umat al-Islam, in pagkita sin sahali sin bulan Ramadan, ulo, manjali baha kita niyo magad sa upama bangkita hasodi in pagkita sin bulan Ramadan, pag-uus wala kita di Hapinas, na inyad to nag-ikhtilaf in mga ulama sing kita niyo. Hadwa papanaw. In kebanan, biya sin madhab sin jumhur sin Hanafiya, iwan si Malikiya, iwan sin Hanabila, nang sa upama kita na insali sin bulan Ramadan sa Saudi, na suway ingkatan sin hula Muslim magpuasa sila. Unin dalil nila, in dalil niya amin nasabot sin kita niyo, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Pagpuasa kamu, bang kakitaan insali sin bulan Ramadan, iwan pagbuka kamu, atau kang paghailaya kamu, bang kakitaan insali sin bulan Syawal. Sawab insumo ini longsin mga ulama sin kita niyo, hapapanaw sin madhab Hanafiya, iwan si Malikiya, iwan sin Hanabila, long niya insumo dito manunjuki ingkataan sin Muslim. Sibu ula halom sin kauman yaon, iwan sin duwing hula, na suway sila mag-agad-agad magpuasa. Damit kiyan, hapapanaw sin madhab kaybanam, biya sin madhab sin Imam Shafi'i, haliwayat sin Hanabila, long niya hatuing madhab hikalwa, bang sa upama wala kita, sa upama wala kita hawla na to Pinas ini, impag kita sin sali sin bulan Ramadan, os kita ito sa Saudi, uno manjariwa kita yung mga kanila Saudi adto, na impapanaw sin madhab sin Shafi'iyya, amo in hadith, amin nasabot sila susulang, amin nasabot, amin basong singkita niyo, long niya, ustihilla alayya Ramadan, wa ana bisham faraitu al-hilal laylat al-jum'a, ثم قدمت المدينة في آخر شهر فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30
أو نراه فقلت أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو نمك صحابة يوطان سنبولا رمضان أموئين وأنا بالشام حين بوهان سيا حول شام Salta kita niya insali simbulan Ramadan sin adlaw Jumaat. Mahuli miyadto sa pamadina hakahinapusan adlaw sin bulan sin Ramadan. Sambil sinasu hi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma inakhin niya sambil nasabot niya kan ibnu Mas'ud impagkita sin sahali sin bulan Ramadan. Long niya mata ra'aytum al-hilal. Long sin Ibnu Mas'ud ka nunyo kita in sa halisin bulan Ramadan. Inaki sinamuk sahabat ra'aynahu laylatal Jum'ah. Kita namu si hadlaw sin Jum'at. Faqal anta ra'ayta sambil nangasus Ibnu Mas'ud uno kita mo daysab in sa halisin bulan Ramadan. Long sinamuk sahabat huon kita namu ibang kita sin mga manusia. Salta nagpuasa na sila nagpuasa na sila min hawak tulakita sin adlaw Jumaat salta nagpuasa si Muawiyah faqal long Ibnu Mas'ud in kiaunan namu wala namu kita in bulan sin Ramadan buat malingkan kita namu si haduman sin adlaw Sabtu masiresab kami nagpupuasa hadlaw ini sehingga pajukupon namu in bulan sin Ramadan katluan adlaw atawakan bangka kitaan na mo siya atin niya maghaylaya na kami ada pong bang di magpajukup kami longsin amok sahabat uno di na baha mamarahi in pagpuasa hi Muawiyah sin pagpuasa niya long Ibnu Mas'ud nasabot hakada amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadto impyang dakan ka mo sa sallallahu alaihi wasallam in yadto madhab sin Syafi'iyya rahimahullah subhanahu wa ta'ala in madhab sing hula na to in kita ng Shafi'iyya na in pagkita sin sali simbulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala balikan namo in yaon ibadat na pagka-ibadat suway kita niyo di sumiha ha mga ulama sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala laway ha pagkita simbulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala balikan namo na in pagkita sin sahali simbulan Ramadan in yaon pamando iwan paminmin kato sila sallallahu alaihi wasallam in suway kita nyo magkita sin sahali simbulan Ramadan laway hapag kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan hapamando habad tuhan tangan sila sallallahu alaihi wasallam bang sopa makonsum balikan namo impag kita sin sahali simbulan Ramadan kakitaan insyaallah in kita nyo magpuasa haadlaw Isnin March 11 insyaallah subhanahu wa ta'ala bang sa upama di kakitaan in sahali sin bulan Ramadan konsum na in kita nyo magpajukup laway hapamando sila sallallahu alaihi wasallam faakmilu iddata Sya'ban 30 na lang sila sallallahu alaihi wasallam pajukupan niyo in bilangan si Sya'ban katluan adlaw bang in kiaunan wala nyo kita in sali simbulan Ramadan insyaallah na pagka sopa man di kakitang konsum insyaallah magpuasa na kita niyo magtagna si March 12 adlaw salasa insyaallah lumaway kita niyo iban amo in tumahad hadekle sing kita niyo si mufti sing kita niyo hikatuan apo Mufti Abdul Baqi hafidhahullah subhanahu wa ta'ala amo yadto in pamogbog sing kita niyo in suway kita niyo di muna magpuasa bang sa upama wala pa kita in sal simbulan Ramadan bihadto in paghinangon sing kaywa na malos siya lawi-lawi halaw sing kagimbahan imo sing kapupuan wala pa kita in sal simbulan Ramadan magpuasa na sila na inyadto di kita nyo manjari mag-i'timad habilangan bihadto sawab inyadto di manjari lang sila sallallahu alaihi wasallam ayaw kamo muna magpuasa hangka adlaw padua adlaw sawab inyadto amo yato imbanda kato sila sallallahu alaihi wasallam damit kiyan amo in suway kita nyo magtaat panakula sing kita nyo iwan pa mga ulama sing kita nyo lang silang Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah pamunga ya Muhammad bang inkiaunan niyo
malasafa ang Allah subhanahu wa ta'ala na ahad kamu kako lasaw na kamu silang Allah subhanahu wa ta'ala amo ini impamando ka to sila sallallahu alaihi wasallam impagkita sinsali simbulan Ramadan mudah-mudahan insyaallah taufikan kita silang Allah subhanahu wa ta'ala iwan magsama-sama kita niyo insyaallah magkita sinsali simbulan Ramadan ha konsum on doon ha Boulevard damiken on day sab doon ha Fortivilla ha patalon insyaallah subhanahu wa ta'ala tubtuan na muna dito bang mudah-mudahan taufikan kita silang Allah ta'ala iwan paabotong pakita nyo halo man simbulan Ramadan salta majukop na to in pagpuasa na to halo man simbulan Ramadan iwan nahimaon silang Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin ibadat na to mula-mulang taufikan kaya silang Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.